What's your constant struggle, Chris? Let's end on your constant struggle. Aħna l-ġenerazzjoni tagħna ġejna motin kollox, which is a good thing. And I think we also had needed some sort of like work, right? We ridna mbatu ftit, right? Mbatu ftit. Għax issa ma tliqet li qed nara jiena u l-ħadd ma jrid jaħdem, ħadd no one knows what hard work is, right? And everyone pretends that they're going to make millions from their bed. Yeah. Right? Do you think it's just us being old? I'm 26 for fuck's sake. Imma forsi għax dim ħafna u xi diġà. I mean, I started when I was 14 years old, right? But I don't know. I think we really needed to for example, jien inħoss kruċjali illi irid ikun hemm pereżempju sena mill-iskola tiegħek titgħallem tkun bidwi. Agrikoltura. Tkabbar il-ħaxix tiegħek. Għax umma tipo titgħallem x'inhi ħass. Għal xi ħassa tiswa 50 cents, right? Like u tibda titgħallem ta' prezza iktar għall-argument, right? Umma tmur fis-service industry, tmur taħdem waiter, whatever. Like I feel like these are necessary steps. Are crucial. Taħseb li għandna bżonn nagħmlu l-lieva? Il-lieva li titmur militar bil-fors. ċipru dan jagħmluha. Anka Danimarka pereżempju. Danimarka jagħmluha, jiena konna f'wieħed li kien CEO kbir ħafna madwar id-dinja u beda spjegal minn kelli jew kien jiġi minn familja li kienet pjuttost benestante, xorta kelli jagħmel ma sentej lieva. Ma nafx kemm huma tbati, fimt, tbati. Le tidra li ella titqum fl-erba' ta' filgħodu, titqum għandek xabtiet, mur tiġri, tittejn il-sieħbek, iġorru għandna. Naħseb tant kemm konna infiżdin aħna li ma kenniex dik. Mela tlaqna.